Okay, hey everybody. I'm Pelle and I'm a drug addict. Hi, Pele. A real narcoman. Sveiki, A aš Pele. hopeless narcoman. Sveiki, aš Pele, tikras beviltiškas narkomanas. It began when I was only 12 years. I started to smoke hash. Viskas prasidėjo, kai buvau 12 metų ir pradėjau rūkyti hašišą. And my mother and father, they thought, very good idea, stay away from alcohol, keep on to the herbs. Mano tėvai galvojo, kad čia puikia mintis ir džiaugiasi, kad aš negeriu alkoholio ir vartoju žoleles. Yeah. In 1972 in Stockholm, we had this environmental conference. 72 metais Stokholme vyko tokia kaip aplinkosaugos konferencija. Yeah, and all the hippies and the leftists, they had to be on an old airfield, and it was like Woodstock. Ir susirinko daug hipių ir kaip čia, kairiųjų pažiūrų žmonės į didelį aerodromą. Exactly. And there it came people from America. They were called Hog Farm, and they brought lots of drugs and naked women. Perfect combination. Atvyko netgi žmonių iš Amerikos, ten viskas atrodė kaip Woodstockas ir atsivežė daug narkotikų ir netgi nuogų merginų. And my mom, she was a liberal lefty. She thought it was a good idea for me to be there and learn to feel my feelings about women and the hashes and everything. Ir mano mama buvo tokia liberalė leftistė, kuri labai džiaugiasi ir galvoja, kad yra puikia mintis, kad aš ten esu ir galiu kažkaip pajaust savo jausmus geriau. Yeah. It's very sad today when I think of it. Šiandieną, kai visą tai prisimenu, yra gaila, kad tai buvo. Anyway, I have my entrance in the drug life. With that came criminality. I had a job as a postman. When I was 15, I started work with delivering letters. Taip, žodžiu, taip įžengiau į narkomanijos pasaulį ir į nusikalstamumą tam tikrą. Bet dar turėjau darbą, dirbau paštininku nuo 15 metų. The most perfect job because I could have a scale and my hash in my bag and deliver both letters and sell drugs to my friends. Tai man buvo tobulas darbas, nes savo paštininko krepšį galėjau nešioti svarstyklės ir hašą ir pristatinėti ne tik laiškus, bet ir narkotikus savo klientam. But after a few years, when I was like 16, 17, a guy introduced amphetamine in our home crib, and we started to snort amphetamines. Kai buvau 16, vienas iš mano draugų atsinešė amfetamino ir taip mano namuose prasidėjo, narkotikų uostymas. That's my first, when I betrayed my own beliefs. I was only going to smoke hash in my life. That was, Then I started to go on amphetamines. A few years later, I was snorting heroin. Taip, tai buvo toks kaip pirmas mano vertybių apleidimas ir anksčiau galvojau, kad viskas, ką gyvenime vartosiu, tai tik tai hašas, bet tada atsirado amfetaminas ir paskui atsirado heroinas. But I was no narcoman because I didn't use needles. Bet nelaikiau savęs narkomanu, nes nesileidau. So I thought I was, a little better than everybody else. Ir jaučiausi geresnis už kitus. Always a little better. I had a work, I had a wife, I had a boat, I had driver's license, I have a car, but I was sick in the head. Tai visą laiką jaučiausi geresnis, nes turėjau darbą, turėjau namus, bet viduje buvau, sergantis. Yeah,
And short after, a guy showed me how to make the black side of a spoon. You know, I start shooting up, and then I was going downhill, and it ran fast. Ir po kiek laiko vienas iš draugų parodė man, kaip susileisti heroiną. Ir nuo to momento viskas pradėjo blogėti labai greitai. But I was very eager to get rid of it. I was willing to quit drug using. So I went to treatment center and rehabilitation. You stay in a hospital for 10 days or something, and I got clean, and I come home to my wife, and she said everything is cool now. Truputėlį pavartojus labai iškart norėjau sustoti, mesti, sveikti, pradėjau eiti detoksus į reabilitacijas, praleidau 10 dienų ligoniniai ir grįžau namo. Mama pasakė, kad viskas bus gerai. And I was very good at doing rehab. I had done 26 cleanings until my 40th birthday. Ir man labai gerai sekėsi mesti. Aš 26 kartus buvau detokse, iki kol man suėjo 40. So I didn't feel like the other narcomans. They shoot up every day, they never got clean, but I was a little better again. Ir vėl aš visą tą laiką jaučiausi geresnis, nes vis bandžiau išblaivėti, ne taip kaip kiti narkomanai, kurie vien tik leidžiasi heroiną. And I went to this very hard, it was like a prison, a treatment center, and I stayed for 3 years. I was sober, but only in treatment center. Ir patekau vieną kartą į tokį labai griežtą reabilitaciją, kur turėjau praleisti 3 metus. And after 10 days, I was shooting up again. And I was totally powerless against my urge to be altered in my mind. Ir 3 metai blaivybės buvo tik tai tol, kol aš buvau ten. Išėjus po 10 dienų aš vėl susileidau ir niekaip negalėjau atsispirti tai pagundai. Niekaip negalėjau, kaip pasakyti, buvau bejėgis prieš tą norą apsvaigti. Yeah. And I had a social worker in Sweden. It's the social government who pays for all treatments. And they said to me, well, you're a really hopeless case, but we'll send you to Minnesota treatment. Švedijai visas reabilitacijas mums apmoka socialinis draudimas, bet jau po tiek kartų jie man pasakė, kad šį kartą kažką bandysim kito ir dabar tau reiks į Minnesotos programą. Exactly. The 12-step Minnesota program, I've seen it on TV. You know, my name is Bob and I'm an alcoholic. And I was convinced that they were sending me to the USA. And I got, oh wow, now the specialists are going to treat me. And I was so disappointed because I end up in a fucking suburb without Stockholm. It's called Hattan. Man atrodė, kad buvau girdėjęs šiek tiek apie Minnesotos programą ir 12 žingsnių ir galvojau, kad mane nuveš į Ameriką. O pasirodo, aš atsidūriau kažkokiame Stokholmo priemiesty, vieno iš bjauriausių vietų. Ir labai buvau nusivylęs. And that was a big disappointment because my friend Elvis, he was to Patriarch in France and learned to make wine. And the other guy, he went to Spain, to Basta, and learn how to make something else. And of course, I was going to the America. But no. Vienas iš mano draugų išvažiavo į Italiją, kitas išvažiavo į Prancūziją, o aš turėjau važiuoti į Ameriką, bet viskas įvyko ne taip, kaip aš tikėjausi ir buvau nusivylęs. So, when I got to this Hattan, the hat, they told me,
We have 12-step programs in Sweden too. You don't need to go to America. We don't think it's good for you to go to America. Let's go to some AA meetings and NA meetings. Kai aš patekau į tą reabilitacijos centrą, aš ten sakiau, kad noriu į Ameriką, bet man pasakė, kad man būtų negerai taip. Ir kad man reikėtų pabandyti eiti į AA susirinkimus iš pradžių. And it was like 1997 in Stockholm. A guy, he wrote letters to America, to AA, and asked, can we use these traditions and these steps and the program explanation and how it works and the text you read in the end of the meetings? Buvo 1997 metai, vienas iš mūsų grupės narių susirašinėjo su AA biuru Amerikoje ir paklausė, ar mes galėtume panaudoti jų programą, jų tekstą, naudoti per susirinkimus. Because most of people, narcomans, they went to NA, alcoholics went to AA, but in that time, narcomans, they couldn't say they were narcomans. They have to say something else, like, well, I'm dependent only. And it was a conflict about the word. Tuo metu, 97 metais, dalis priklausomų nuo narkotikų ėjo į NA draugiją, dalis ėjo į anoniminį alkoholikų draugiją, bet ten negalėjo prisistatyti kaip priklausomi ar kaip narkomanai. Exactly. And in that time, 97, the 27th August, 27th Augusti, then we got the permission. Yeah, you can use our steps and shit for meetings, and you can call yourself whatever you want. And we decided to call ourselves a Drug Addicts Anonymous and nothing else. No dependency or mambo jumbo. Exactly on the spot. Ir sekančių metų rugpjūčio 27 dieną mes gavom oficialiai leidimą iš AA naudoti visą AA programą ir literatūrą ir prisistatinėti kaip norim ir pasivadinom nuo narkotikų priklausomais anonimais. Yeah, and we did it exactly the way as it stands in the big book of AA. No other. We don't need to invent the wheel another time. Ir darėm viską paraidžiui, kaip parašyta didžiojoje knygoje, ir nepridėjome nuo savęs nieko. Viską darėme taip, kaip yra ten parašyta. And for my case, this felt like DAA. That felt like I'm home. I mean, for real, I really liked it. We were very big in Stockholm and it was spreading out all over Sweden. It was at most like 34 meetings in a week around Sweden, very much in Stockholm. Ir labai greitai aš šitoj draugijai pasijutau kaip namuose. Ji labai greitai Švedijoje plėtėsi. Ir greitai neilgai trukus, per savaitę vien Stokholme vykdavo po 30-40 susitikimų per savaitę. And I kind of love it. It was really my place. It was like a new family where everybody understands exactly what I have been through. I didn't have to explain myself anymore. Everybody knew because they were the same. Man buvo labai gera būti tarp tų žmonių, nes man nereikėjo nieko papildomai aiškinti ir jie visi puikiai mane suprasdavo ir aš juos taip pat puikiai suprasdavau. Oh, send it forward. Yes, I just need to tell you one thing. Pridursiu vieną dalyką. Tradition 3, that's the best. The only acquirements to be a DAA member is to want to be it. You don't have to qualify.
only if you can tell yourself you got this disease. You are totally powerless against drugs and you have lost control of your life. But you can steal the coffee money, you can present yourself as Donald Duck, and you can lie for 10 minutes. But the next day, you can still come in. Man ypač patinka trečia tradicija, kuri pasako, kad vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu yra noras nustoti vartoti bet kokias psichoaktyvias medžiagas. Ir tu gali vieną dieną ateiti, paimti 7 tradicijos pinigus ar dar kažką pavogti, bet kitą dieną vėl gali čia sugrįžti ir bandyti iš naujo sveikti ir visi tave priims. Yeah, great tradition. Best of all, it makes me feel like whatever I say, whatever I do, as long as I have a wish to stay clean, I am welcome. Nesvarbu, kad ir ką aš bedaryčiau, bet kol aš turiu norą sustoti, aš esu čia laukiamas ir priimtas. And I must admit, okay, I felt like home, my home group in Kärrtorp, it's a southern suburb, about like Paltojivuke, about 5 miles from city core. And I was a little, because I didn't know anybody. They were totally strangers, all of them. Nors aš jaučiausi kaip ir svetimoje aplinkoje, ne toj miesto daly, kur esu įpratęs gyventi, bet grupėje visada jaučiausi kaip namie. And in that group, it was a man, actually I learned later, it was the man who wrote the letter to AA, but I didn't know that. And he just goes like this, so you're a heroin addict. Mm-hmm. Well, do the steps or die. Every time, for 10 meetings in a row, do the steps or die. He was so bad. What do you mean do the steps? Am I making a stair or what the fuck? Toje grupėje pasirodo buvo tas žmogus, kuris būtent kreipėsi į AA biurą Amerikoje, bet aš tuo metu dar to nežinojau. Jis mane sutikdavo, kai mane sutikdavo susirinkime, sakydavo, tai tu esi heroinčikas, daryk žingsnius arba mirsi. Ir kartodavo tą kiekvieną kartą, kai susitikdavom. Exactly. Well, it doesn't took me very long to understand. Without the steps, I was probably going back using again. So I asked this angry man if he could help me. Well, do you want me to be your sponsor or what? He was very angry and he was, how do you say? He was strict but firm in the same way. But of course, he was very caring and loving. He wanted me to success. Ir neilgai trukus aš supratau, kad vienintelis, ko gero, būdas man nepavartoti dar kartą, tai iš tikrųjų imtis tų žingsnių. Ir paprašiau to bičio, kad jisai man parodytų, kaip tą padaryti. Jisai manęs tada klausė, tai tu nori, kad aš būčiau tavo globėjas? Ir buvo toks griežtas, piktas, bet visą laiką jaučiau iš jo rūpestį. And I said, of course, yes, please. Yeah, help me. Ir aš sakiau, be abejo, padėk man, prašau, parodyk tą išeitį. So we began. And now we come to this. It's a very easy explanation of the first day I met him. Čia toks paprastas paaiškinimas pirmos dienos, kai aš jį susitikau. I need to identify the problem. The problem is the first step. Am I willing to believe I have this disease which make me fuck up everything around me and do lots of drugs? Pirmiausia, man reikia atpažinti problemą. Tai yra pirmas žingsnis. Ar aš esu pasiruošęs pripažinti ir priimti, kad
esu visiškai bejėgis prieš va tą troškimą apsvaigti. Exactly. Identify the problem. Then I have to believe in something. I can believe in the group, I can believe in God, I can believe in Jesus, but something that's bigger than me will help me get rid of this disease. I mean, not the allergic, but the mentally obsession. Believe. Tada man reikia Second step, believe. Tada man reikia tikėjimo. Tikėti, kad kažkas stipresnė už mane man padės tą troškimą suvaldyti kažkaip, atsisakyti jo. Tai gali būti tikėjimas grupe, iš pradžių tai gali būti tikėjimas draugija, tai gali būti tikėjimas Jėzum. Svarbiausia, kad tai būtų kažkas didesnio už mane. And then we ends up with a decision. I have to take a decision. I got to make up my mind. Do I believe in this? Or do I have this problem? Will I believe there is some solution? Well, I take a decision. I check it out by doing the next step. And which leads me to 4. And it's the same way here. Oh, you can translate that. Ir po to yra trečias žingsnis. Tai yra, ar aš esu pasirengęs priimti tą sprendimą, kad ta jėga man padėtų. Ir jo. Yeah. And this goes on and on and on. I have to identify what's my problem. I see in step 4, the 4th column, where all my defects are. These are my problems. I had 13 problems. I was selfish, I was greedy, I was unpolite, I was unfaithful, you know, all the shit. Ir šitas ciklas kartojasi. Kiekvieną kartą aš, kaip kiekvieną kartą, priėjęs 4 žingsnį, aš pamačiau, koks iš tikrųjų buvau savanaudis, nemandagus, kaip kitus apgaudinėjau. Yeah. And I identify my defects, and I come to believe that shit has been stand away for me to be sober, and I take a decision to pray to God, take them away. Ir taip ir kartojasi tas ciklas, nes tai pamatęs, aš vėl turiu eiti pas tą aukštesnę jėgą, pas tą, kuom tikiu, ir priimti tą sprendimą, kad pasitikėsiu juo, kad jis man padės tai išspręsti. Yeah. And of course, just that part, the praying, it's 6 and 7, but 5, it's the same there. I need to identify, I need to believe, I need to take a decision, and it goes all and all and all. Identification, believe, decision, and the way my sponsor told me that, he didn't write. He just tells me, this is I made up in my head. And I think it's very good. I use it for my sponsees now. And I do it on treatment center too. They never seen it because I made it up. No. Ir čia buvo toks mano globėjo sugalvotas, va tokia schema. Tai yra atpažinti, tikėti ir priimti sprendimą. Ir kaip tie pirmi 3 žingsniai yra pagrindas, tai tolimesni, 4, 5, 6, 7 ir taip toliau, tas ciklas kartojasi. Tai yra atpažinti problemą, patikėti, kad aukštesnė jėga gali mane išspręsti ir tada priimti sprendimą, pasikliauti tą aukštesnę jėgą. Exactly. Yeah, and so I did the steps back in 2001. And life was like rainbow, you know, sparklings. Everything was, well, not everything. I had a wife too, and she don't use and she don't do steps. And I was very self-centered. I went to lots of meetings, and sometimes she, well,
can't you be home tonight? No, I have a meeting to attend to. Ir 2001 metais aš ėjau ir perėjau tais žingsniais ir gyvenimas mane labai džiugino, buvau laimingas, bet buvo tokių problemų dėl to, kad iš tikrųjų vis tiek buvau egocentriškas. Ir turėjau žmoną ir ji klausdavo, ar gali šį vakarą praleisti su manimi. Aš sakydavau, ne, man reikia į susirinkimą šiandien. Yeah, egocentric, exactly. Well, everything was better now than it was before. So she said, okay, go to your meeting. And after a while, she became a catalysator. Because when I was in unbalance, she said to me, it's time for you to go to a meeting, I think. Bet kai mes su ja kalbėjomės, galų galiai jinai suprato ir pripažino, kad po tų žingsnių, po susirinkimų viskas pagerėjo. Ir paskui viskas apsivertė ir jau ateidavo tam tikri momentai, kai jinai man sakydavo, kad tau laikas eitų susirinkimui. Yeah. Where was I? I've done the steps. Oh, okay. And for 17 years, life was very well in all aspects, except for me having a stroke in, what was it now, 2019. I suffered from a stroke in November. Wow, I become partially lame, paralyzed. Ir 17 metų viskas ėjosi puikiai, tik tada turėjau priepuolį, kurio metu tapau dalinai paralyžiuotas. And I also I forgot words and I didn't understand what other people say to me, and I was going to, why he say that, and what does he say, and what does it mean, and I had like a dry tumbler in my head with words and sentences that I was wondering over. Dalinai praradau atmintį ir tapo sunku suprast kai kurių žodžių reikšmę, pasimesdavau pokalbiuose ir panašiai. And that made me in a big unbalance in my life. Tai privedė prie tokio pusiausvyros nebuvimo mano gyvenime. And so one day when I was sitting in the park with some of my old friends and some of my new friends, a joint came around. Yeah. And I decided to, why not? I can need a smoke. And I smoked a joint after 17 years. Ir vieną dieną sėdėjom parke su keliais senais draugais, su keliais naujais draugais. Ir iki manęs atkeliavo kasekas. Pamaniau, kodėlgi neįtraukus dūmelio. And I believe that every voice was quiet and I had answered to all my former questions and everything was clear and bright. Ir tada pasijutau vėl ramus, viską supratau, balsai galvoje nurimo, viskas buvo šviesu ir gražu. Yeah. And no other consequences at all. I was really back in another heaven than I was in before. And everything was good for 4 years. Then I wanted to stop smoke, but I couldn't. Ir iš tikrųjų viskas ir buvo gerai 4 metus, bet kai norėjau sustot, negalėjau. Totally powerless. Every Tuesday at 7 o'clock, I smoked a joint and I thought about my group in Kärrtorp. They have meeting now. But next Tuesday, I'm going. I quit next. Every day for 1 year. I stood like this, smoking a joint. I want to go to the meetings. Ir jau paskutinius metus laiko rūkydavau antradienį 7 vakare
ir prisimindavau, kad dabar vyksta susirinkimas mano grupės. Nu, šį kartą parūkiau, bet kitą savaitę jau nueisiu. But I got some help from above. God sent me the cops. Bet gavau pagalbą iš aukščiau, Dievas man atsiuntė policiją. I was out driving, I have fixed my car, I siliconed the cockpit, I had silicone on the steering wheel, and in a curve, my hands were slipping, and I ride up on the car, and exactly at the same moment, cops are coming. Važiavau vieną vakarą, buvau silikonu nuvalęs visą saloną ir, nu, paprasčiausiai išslydo vairas ir užvažiavau ant bordiūro ir kaip tik tuo momentu prieš mane išlindo mentai. Yeah, and they took me to the police station. I had to piss in a cup, and they had urine sample. It was very positive for THC, of course. Oh, it's the highest ever. Not like this. It was for a long time. I was positive for like 13 weeks or something because I smoked very often and lot. Jie mane iš karto nuvežė į areštinę, padarė šlapimo tyrimą ir iš karto pamatė, kad aš esu parūkęs. Because I'm a real narcoman. I can't do little. I need it all the time. Eventually, I go to trial, and the judge said, well, in your case, we sentence you for 3 months in jail. Žodžiu, patekau į teismą ir mane nuteisė 3 mėnesiams. Yeah, and of course, the driving license. Ir atėmė teisės. So then God help me, raise my hand. Excuse me, Mr. Judge, what about jail? There's no workshop for me. Can't I go back to treatment center, which gave me 17 sober years? And the judge was like, conference with the attorney and with the prosecutor. And after a while they said, well, I sentence you for 28 days in treatment center hut. Yeah. Dievas man vėl padėjo, pagalvojau, reikia pakelt ranką ir pasakyti teisėjau, gal kažkaip galit padaryti man kažkokią išlygą, nes atsisėdęs, tai aš neturėsiu jokios progos, nu, kažkaip sveikti, ten, ieškoti išeities. Gal jūs galit mane geriau pasiųsti į reabilitaciją, kurios dėka aš 17 metų buvau blaivas. Yeah, I got away with it again. Because in prison, you only learn bad things. In treatment center, I mean, it's a 12-step center. You only learn about 12 steps and the disease. And your criminality as a lifestyle and good shit. Ir man tikrai pasisekė, nes kalėjime gali išmokti tik blogų dalykų. O patekęs į reabilitaciją gali išmokti daugiau apie 12 žingsnių. Yeah, exactly. And that was the 13th of June 2022. So for 5 years I was smoking pot every day. And since then, I've been sober for 1,000 days, actually. 2 years and 8 months. 1,000 days today. Thank you. Tai vat po 5 metų žolės rūkymo, 21 metų 22 birželio 31 sustojau ir va dabar 1000 dienų šiandieną, kaip esu blaivas. Yeah. And life has again become, it's not perfect. I never be perfect. Even though I thought everything would be perfect, but it's not. But it's manageable. My wife loves me, my children, my kid died, but my daughter loves me, and my grandsons really loves me. Thanks to Arturas, who learned me how to jig fish, and now I can pass it forward.
Ilgainiui supratau, kad aš nesu ir niekada nebūsiu tobulas. Ir mano didelė klaida buvo galvoti, kad aš jau tapau tobulu. Kai 17 metų buvau blaivas. Bet šiandien galiu džiaugtis paprastais dalykais, kad turiu vaikų, nors ir vienas iš jų mirė, galiu su jais leisti, su kitais vaikais leisti laiką, su anūkais, jo, žvejoti. And just a comparison. Before, when I was smoking, my daughter, she didn't want me to be alone with the kids. I couldn't go myself fishing because she didn't trust me. But now I can go everywhere with them. And I do. I go bowling, I go for cinema, I go fishing, I will go swimming. And I've taken back my driver's license. Anksčiau sesuo manim, atsiprašau, dukra manim taip nepasitikėdavo, kad net nepalikdavo vaikų vienų su manim. Bet laikui bėgant viskas pasikeitė ir šiandien galiu laisvai su jais leisti laiką, plaukyti, žvejoti, važinėti, atgau teisės. I can go wherever I want. With or without my kid. And that's not because I'm the most terrific guy. I'm still just Pelle. But I have God and I got the 12 steps in my back. And that's why everything is so goddamn good. And you know, I feel so moved because everything started for, I don't know when it was, Arturas. You sent me a mail to DAA and said, we want to open meeting. It was 13 years ago. Oh, 13 years ago. And now I see how fine DAA is in Lithuania and for many other countries in the East. I've heard about Moscow, I heard about St. Petersburg, Klaipeda, eller vad fan var det? Ukmergė, yeah, and in Kiev and shit, man. But I'm part of it. I'm not, I mean, I'm a DAA member. And I was the one who sent Arturas the preamble and the steps and shit so he can... Oh, okay, sorry. I'm very sorry. It was it you? Was it you? Really? Yes, because Arturas can't write in English. I see. Oh, please. Arturas only speaks shit. Šiandien galiu keliauti kur panorėjęs su anūkais, be anūkų. Ir ne dėl to, kad pats esu kažkoks šaunuolis ir puikuolis, bet dėl to, kad turiu Dievą ir turiu 12 žingsnių programą. Ir labai yra džiugu matyti, kaip išsiplėtė draugija. Prieš 13 metų Aušra parašė, kad norėtų įkurti draugiją. Ir šiandien aš esu pas jūs atvažiavęs ir matau, kaip viskas čia puiku. Džiaugiuosi, kad galiu būti to dalimi. And that was 13 years ago. Okay, when I was smoking, I couldn't do any kind of service because I wasn't member anymore. But now I'm back in the saddle. I'm secretary of the DAA Sweden. And I'm web designer, and I do some for the group. I fix money and treasurer. Tuo laikotarpiu, aišku, kol rūkiau, negalėjau dalyvauti jokioje grupės veikloje, bet šiandien aktyviai tarnauju, užsiimu svetainės priežiūrą, sekretoriaus pareigas einu ir iždininko. Exactly. And there it makes me falling back to the triangle in our logotype. It's service, which I just told you about, web or cooking prison tea and fix the chairs, that's kind of service, open the venue. And for myself, I do the steps. It's called recovery in the triangle. I do my steps. I do 10, 11, 12 regularly.
and where I think 12 is very nice. It makes me go and cry every time some people ask me, "Can you be my sponsor?" And I become like a father for them, and that's so very nice. And the last one, service Tillfrisknande, and we are together. Gemeinschaft. What do you say in English? Unity. Unity, exactly. Those three allegates is the most important for our community to prosper and thrive. Ir taip susidaro tas sveikimo trikampis, 3 sveikimo priesakai, tai yra sveikimas, darbas su žingsniais, kiekvieną kartą, kai prie manęs prieina žmogus ir paprašo būti globėjų, net susigraudinu, kad galiu kažkam padėti rasti išeitį ir būti kaip, netgi kartais kaip tėvas. Tarnavimas tai visi darbai grupėje, arbatos virimas, žmonių pasitikimas, tos kitos tarnystės. Ir vienybė tai yra tas dalykas, kad visi susirenkam ir būnam drauge ir dalinamės apie tą patį. Okay. And that sends me back to one thing that makes me very sad, and that's the thing we in Sweden, DA in Sweden diminishes because we took one decision back in 2020. Ir yra vienas dalykas, kuris mane liūdina, tai yra, kad šiuo metu mūsų draugija traukiasi ir mažėja dėl vieno sprendimo, kurį priėmėm 22 metais. And the decision was we have to say no to prescribed drugs like Subutex, Methadone, methylphenidate, also Concerta, dexamfetamine, least dexamfetamine, and all this ADHD shit. And we said no, and people was going CA, NA, and AA. They left DA, and that makes me very, very sad because it's fucking drugs, but in another way with the doctor's prescription. But we have members which only drug have been those pills. Where can they have going to get help? Ir tas sprendimas buvo nepriimti į draugiją tų, kurie priklausomi nuo gydytojo skirtų medikamentų. Tai visokių suboteksų, amfetaminų, medicininių ir panašiai. Ir tie žmonės išėjo kitas draugijas tiesiog. That makes me very sad. But I'm convinced that if we hold our traditions, we never die out. But we have to be first smaller and then we can grow. That's my belief. That's my belief. And with that, I want to say thank you very much. I'm so pleased for being here and speak to you. But I stop there. Thank you. Thank you. Ačiū Pėlė ir laikas klausimams, prašau. Visi čia supranta viską. Klausimams, prašau. Can I ask in English? Of course. Sure. Thank you so much for the story, for sharing experiences. It was truly amazing. Thank you. I want to ask a question about your relapse, especially when you started again smoking pot. Yeah. And you shared this, like, it's basically happened when you were sitting with your friends. Yeah. How did you feel after this? And my understanding, it lasted for quite some time. 5 years. 5 years, Yeah. yeah. And maybe for 17 sober years with a group, probably you were sponsoring, Yeah. and giving, sharing Service and Yeah, sponsor. exactly. Yeah. So how did you feel like getting on Like the fire shit. again? Like total shit. I was a disaster. And what did people say when you got back? Maybe it's good
No, when you got back to the After meeting. 5 years, it Yeah, was yeah. like, whoa! Of course, they have been longing. They love me, and they suffered when I went for drugs again. So you forgot about And it. also, I want to tell you that the thing was, it started with one joint in the park. After like 2 weeks, I smoked a big pipe every hour, like half a gram every pipe, each hour for the whole day. So, I saw it. and it's because of my anxiety, my regret over that I took that first joint, and I just I made very much people disappointed, and I disappoint myself as well. That's my main feeling about it, but it helped to smoke a lot. I held it back. Yeah, that's about that. Išversti ar visi suprato čia viską? Ne visi. Aha. Ne visi. Tai, o tu gali savo klausimą pasakyti gal lietuviškai tiesiog? Jisai bus. Klausė, nu, išvis. Jo, aš galiu išversti. Ai, supratau. Tai, ja. Sorry. It's absolutely international. You don't understand in Lithuanian. Nes žmogus paklausė, kaip jautėsi, kaip jautėsi, kai atkritai dėl to, kad turbūt turėjai globotinių, turėjai tarnavimo kažkokių įsipareigojimų grupėje. Ir Pelė atsakė, kad labai blogai jautėsi, aišku, kad kaip šūdas. Nes ir taip pat, kai sugrįžau, mane labai šiltai visi pasitiko ir džiaugiasi ir labai laukia manęs. Ir iš tikrųjų kentėjo, kai aš pasirinkau narkotikus. Ir dar ką Pelė pasakė, kad iš pradžių, kai parūkiau tą vieną jointą, po savaitės aš jau rūkydavau kas valandą po 0,5 gramo. Ir kad tiesiog niekaip kitaip negalėjo, niekaip nebuvo įmanoma suvaldyti to. Nors ir buvo praėję tiek laiko blaivybėje, bet kai pradėjau vartot, kad viskas labai greit grįžo į senas vėžes. O yra konkretus skaičius, kiek dabar pasaulyje yra da? Gal kokie nors biški? Grupių? No. Šiaip įdomu. Maybe you know the number of groups in the world at the moment. But I mean, it's one new group every week in the United States. Sako, kad skaičiaus nežino, bet šiuo metu nauja grupė per savaitę atsidaro Amerikai. We have groups in Switzerland, Österreich, Germany, Australia, New Zealand. That's for what I know. And of course, Canada and America. Germany closed. I have Germany in Cologne, have they closed? Closed. But then Arturas tells me Kiev, Yes. St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk. Fantastic. Yeah. Prašau. If any is interested in how much groups, I will send the worldwide app Čia išversti irgi? with all groups. Jeigu kažkam tai reikia ir įdomu, aš galiu atsiųsti nuorodą, kur yra viso pasaulio šalis ir grupės ir viskas ten yra. Kada pristatinėjai, biški ten pasakoja apie da, tai faina būtų dar kažką pasakyti. O tai čia dvi pasaulyje. In the world, some groups opened and closed. We can know. They don't tell us. Pasakyti.
Anksčiau kažkaip mes skaitydavom, ne, ten, toj šaly. Bet paskui matai užsidarė vienur ir nebežinom kiek. Reikia pažiūrėti. We had, for instance, may I speak? Sure. My name is Pelle, I'm a drug addict. When I managed the homepage back in 2015, I have a mail from Denmark. Well, we will start a group here. Blah, blah, blah. Then in 2018, me and my wife were traveling with car, and we came from Germany, and it was exactly on that day the NASCOV meeting was. And I tell her, let's go by and take a meeting. Okay. And it was closed. But they didn't tell us. So it's very hard to keep track of groups. As long if the groups have their own home pages, like you do, then it's more manageable. You can look at each land's homepage for learning which groups are active or inactive. Kai tarnavau, prižiūrėdamas draugijos svetainę, tai buvo atveju, kai grupė atsidaro ir po metų važiuoji pro šalį ją užsukti ir pasirodo, jinai jau neveikia. Pasitaikydavo ir tokių atvejų. Danijoje, jo. Narkomanas Česlavas. Hello, Česlav. Kas privedė po tokio laiko prie atkryčio? Ar ir įmanomas sveikimas be tarnystės? What led you to your relapse, and is recovery possible without service? First of all, it was my dishonesty. Visų pirma, tai buvo mano nesąžiningumas. I lied to myself. And I felt so self-pitying for my stroke suffering. Melavau savo ir, išgyvenau savigailą. That's the truth. Yeah. I have a stroke. Oh, I feel so sorry for myself. I need to smoke, and it's okay. It's medication for me. That's the real reason. That's the real reason. And what's the second question? Is recovery possible without service? Kad, žodžiu, kad buvo labai daug savigailos dėl to, kad mane ištiko insultas ir kad aš dabar taip turiu blogai, kaip čia, ta tokia sveikata bloga, kaip čia man taip atsitiko, aš čia toks vargšiukas ir būtent tai privedė prie atkryčio. Yeah. Okay, second question. Second question. Well, I can't force anyone to do service. It's just a recommendation. But in the same way, sponsor says, I recommend you to do the steps. I can say, I recommend you to do service. It's good for you and it's good for the group. That's my thinking about service. Tai klausimas buvo, ar sveikimas įmanomas be tarnavimo. Tai Pelė sakė, kad niekas negali tavęs priversti tarnauti. Tai yra tik rekomendacija ir pasiūlymas. Bet kai globėjas tau sako, kad tau dabar reikia daryti žingsnius, tai irgi yra tik rekomendacija ir pasiūlymas. Tačiau tai daryti yra tau pačiam naudinga ir naudinga grupiai. And I can add this about service. If I just thinking of myself, I want to go to a meeting and then want to go home and eat food with my wife. I must also think of the rest of the members in the group. What can I contribute with? Somebody has to be secretary. Somebody has to do count money and buy shit, coffee and sugar. Somebody needs to turn key and open. And the group will fall down if people are not willing to do service. So service is important, but nobody can force you to do service. That's at my addition.
noriu pridėti, kad aš galiu kiekvieną kartą rinktis arba važiuoti namo pavalgyti, arba būti kažkom naudingas grupiai. Tai Sorry. I was just thinking. Tai tiesiog grupiai reikia, kad kažkas atrakintų duris, kad kažkas užrašytų suvestinę kažkokią sekretorę, kad kažkas laikytų pinigus ir tarnavimas tiesiog reikalingas tam, kad grupė išgyventų ir kad veiktų. Kęstutis Antomanas, ką naujo sužinojai patyrė šį atkrytį? Nu, iš ligos, ką naujo sužinojai kažką? Kaip atsitiko atkrytis? What did you learn from your relapse? I'm If the anything. most dishonest and self-pitying person in my neighborhood. That's what I learned. Without those two defects, I would have made myself. But I'm sorry. I was dishonest to myself. Oh, I need this. I felt sorry for myself. Oh, I need this. That's the main problem I learned. But I also learned you can always come back. No problem. You're by the third tradition. You can do what the fuck you want, but you can always come back and you are welcome if you decide to be a member. That's what I learned. Sužinau, kad esu labiausiai nesąžiningas ir savęs besigailintis žmogus savo kaiminystėje. Ir kad nepaisant to, aš vis tiek galiu sugrįžti. Not recommendable with relapse, but sometimes it's necessary. Niekam to nerekomenduoju, bet kartais to reikia. If you learn something. Jeigu kažko iš to sugebi pasimokyti. Atsiprašau, Nikolai, aš esu alkoholikas. Hey, Nikolai. I wanted to ask you one more question. You mentioned Sure. briefly about the loss of the kid. Yeah, my son. Yeah. And you know, sometimes in life, for addicts, for people having a problem, the life event can trigger. Exactly. What happened with you? Did the group help you? Were you that time smoking pot, not smoking? Like You what- mentioned what- it. The group helped me. I had never had so much friends in my house since after my kid died. Friends from DIA and friends from who are not addicts from the fishing club. Real buddies, you know. And the friends from DIA, they were afraid of me going to relapse because it was really a grief, you know. My son was 30. He went. He would have been 42 years the 15th of March. I think he was 37 or something, and he'd just go away, and that was terrible. But lots of prayers, lots of inventory, and lots of calls to my sponsor helped me, and of course God and my wife, which is my second belt. Yeah, that's about it. Klausimas buvo, kad kaip susitvarkėjai, kas padėjo, kai mirė sūnus, kas padėjo išgyventi tokią, sunkią netektį. O atsakymas buvo tas, kad visų pirma grupė, nes gyvenime pas mane nėra buvę tiek žmonių, kaip po to įvykio. Tiesiog draugai iš grupės lankė mane pastoviai, rūpinosi, kad, domėjosi, kaip aš. Jiem tiek rūpėjo, kad jie pastoviai buvo su manim, palaikė mane. Ir daug inventorizacijos, daug skambučių globėjui ir daug maldų. Okay.
Ar yra dar klausimų? Ką rekomenduotumėt mūsų grupiai, kad neatsitiktų kaip Danijai, sekantį kartą pavažiuojant, grupės nebėra? What would you recommend for our group in order not to end up like that group in Denmark? Oh, that I don't know what happened in them. But as far as I can see, you do everything right. I mean, you have a good service spirit, and you have lots of people. You have sponsors, and as I understand, Arturas, you have lots of sponsors. So you must do. I can have more. Yes. But I think the most important to all groups, that's to be very firm with the traditions. Follow the traditions in every matter. You can't miss. They are tight, as well as the steps are tight to each individual. The traditions are super nice for groups. That's my recommendation. Kas buvo Danijoje, aš nežinau, bet iš pirmo žvilgsnio mūsų grupė, viskas tvarkoj su ja. Turim gerą tarnavimo dvasią, daug globėjaujančių ir globėjus turinčių žmonių. Ir kad svarbiausia grupėje yra laikytis tradicijų ir jas studijuoti, nes jos yra labai konkreti ir aiški formulė, kad grupiai būtų geriau, taip pat kaip žingsniai yra konkretus ir aiškus būdas, kaip mums patiem individualiai kiekvienam sveikti ir augti. You got it? Perfect. Tai gerai, yra gal klausimų? Yeah, sure. Go. Gerai, tai dar kartą padėkokime. Thank you.